E whaatalo whātu talafolo Radio Samoa ili nei tai au alomaya o talo le asolua. E silia male 5 afe ave ta avale na overpayment ni sau lato ututungina mo Accident Compensation Corporation levy po le ACC. E tusa male tolu se lau tolu sfuru afe ta la levy na over. Ma e silia male afa o lea vai ngā tupe o lo talia pele toi tutungina mai ie na afia. E se pepo whaamtalanga mai le pulenga le waka ko tahe o lo whaamtalaina o le 5 afe valu se lau ono 5 o tangata na ovo na tutongi levi. Na tupu ina ua toi whaafou le si talo ta avale le amatanga o le tausanga. O se sasi na mafua ona ele isuia i le system. Suinga fo o le tau e tutongi mo lenge peo na alua ia i le masino yulai. O tupe nei po o levi o lo ofeso soani i le tau o lo toi tutongi mai i le ACC. I taimi e tupu se whaalawalawe tau ta avale i lunga le awala. Ma o lo o awina i le waka kotai pe a tutongi ave ta avale. Le si talo ta avale. E silia male se lau 5 afe ta lawa umona toi whaafoi e le waka kotai po o hui fans ma o lo o whaawalpea i le taimi nei. Mo lia le i 2 tausanga i tusa male maliu o le tamaita e se 10 tausanga le ana maliu ana nafi i le waveao i lunga le motorway i Aukilani. Te o le tolu i le waveao na nafi i lunga le State Highway 20 le ana o nei reporti leo leo i tusa male whaalawalawe tau ta avale. Ma ina ua tau nu atu na maua i loa le tino maliu o le atamaitai. O le ua mo lia na tula i lunga le whaamisinonga i le ave e sea whaamalosi mai o le ua maliu. I moli maua nisi na ia i lea taime whaape e se sele i tuwala na alua i le ta avale i lunga le motorway. Ma o se whaalawalawe na matua i po loka i ta avale a nga i le malai waalele. Ua so e so e nei le maliu o le atamaitai o se tasi na whaau o ia i se isi leoti mai mai le ofisa o leo leo e ono whaau popo molianga o le ua molia. So atele na pisi whaatau mo le Boxing Day e ui le tau ngata o le tau o le soifuanga wa iai. Ripotia mai le tele mall si totono ni usila le whaatu mo lia na nafi le lolofia to tangata whaatau e whaau ngapa u o le Boxing Day. Mo le mawina i fo e talafo o iai nisi o mall si Aukilani o le ana tau mawhai e whaau popo ka paka mo ta avale. Ma wha soa soa le ulufale ma le toi o ese mai o na ua le ofi. Ai e peo na masani ai Christmas ta itasi. E to atele lava i lato e pisi i whaataunga ai e seifo i lato o lo to e whaatau ese mea lofa i le mana na o iai e pei o na iai neile whaitau wafe i lungo le trade me. Ta avale vale ta avale na ave sol whanua i lungo le motorway i mātua Dunedin i le afiafia na nafi. To alua tangata manu nua ma o lea na awi nātu le whale mai ai ave solo whanua i le fō mai o manu mō tonga fitinga. Na tāpuni ai ma le State Highway tasi lea taimo le afiafi ma sauai ma le whautuanga mai leo leo. E le whetau i lea awala mō ta avale mamafa. E whaafetai e leise soifua na mauma wai. Ma e o mai le taimi o talo le nei tae au. E to atolu tangata mali liu o ripotia o no whaalawlawe tau ta avale o le nei kirisimasi. Whae watu i tala mai saina. Ua nga isu yol soifua malo loina saina i whale o a inga i whaieitu yol koviti ma to tongi tupe tangata mātutua ina ia whaio la tui. O tangata i lunga le taiono se fulu tau sango le o sautalo le atotongi na ia una ia ai le whaio tui. O saina o leola o tinga ina le to atele o cases o le koviti ma le whaamatala ina le tumu fale mai o no le to atele o ngase. Peitai, a o whaiei nei suinga mo le tau ma whai e si itia le whai numero o tangata mātutua e whaia tui. O lo iei lava i lato o lo te ena o na iei mai tūmau. A toai ma le whewhewhe i tala mai isi tangata mātutua e tusa ma afianga e muli mai o no le tui. O saina e sidia ma le 20% o na tangata wa umona whaia tui. Peitai, e na o le lua vai tolu o lea pasene o i lātou e lunga to le valu se fulu tau sanga le mātutua. E le imanino mai reporti mai saina pe fia le tupe le tangata matua e maua. Talafona la Radio Samoa, manuia le nei asu.